Reka tugwe ikaze nshuti mukunzi w'Urugwiro Online TV ndetse na Kiberenka TV turacyari igoma muri Goma Serena Hotel ahamaze kubera ikiganiro n'abanyamakuru cyagarukaga ku bijyanye na situation y'intambara hano muri Kongo aho umutwe wa AFCM 23 wagaragaje gahunda ugiye gukurikiza nyuma yuko leta ya Kongo ikomeje ubushotoranyi nyamara harabayeho ibiganiro byo guhagarika intambara. Ni kumwe na mugenzi wanjye Shema. Uraho neza Shema? Yego. Twari kumwe mu kiganiro n'abanyamakuru. Wumvise ibyo umutwe wa AFCM 23 umaze kugaragariza isi yose muri rusange. Wowe nk'umunyamakuru wari uhari niki ukuyemo ku bijyanye ni situation y'intambara hagati ya AFCM 23 na leta ya Kongo? Ibyavuyemo ni byinshi, murabizi ko havuzwemo byinshi kandi muri aka kanya ntago navuga ngo hari ibintu bitari iby'ingenzi byavuzwemo. That's why turi buze kuvuga gusa wenda byagarutsweho cyane. Kuno munsi kuri no press conference yahagaririwe na coordonnateur politique Corneille Nangaa waruherekejwe na coordonnateur adjoint ushinzwe nawe bya politique Bertrand Bisimwa bagiye bagaruka ku bintu bitandukanye, surtout plus ku bintu bijanye n'intambara irimo irabera muri Sud Kivu ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Yagarutse kuri ibyo bintu cyane, anagaruka no ku ntambara irimo irabera mu Minembwe, kuri genocide irimo irabera hariya Minembwe. Aravuga ngo ntago bazakomeza guceceka kuko intego yabo nukurengera abaturage barimo barapfa cyangwa barimo baricwa bazira uko baremwe. Ni nayo mpamvu rero yakoze ino press conference nyuma yuko habayeho kongre cyangwa ikiganiro President Felix Tshisekedi nawe yakoze muri weekend ishize, avuga yuko adashobora kongera kuganira cyangwa azaganira ari uko bimuturutsemo. Kandi rero yaravuga ngo amahoro ayafite mu ntoki ze apana abo bahuza abantu. Ntago azakurikira za dialogue zirimo zirava hanze, ahubwo dialogue zose zizava kuri we. Rero urumva coordonnateur politique wa AFC 23 twigwaneho yongeye kubigarukaho, aravuga yuko ni nawe kibazo ubundi ntago bazaganira kuko nyine niwe kibazo. That why yavuze ni ibintu byumvikana, c'est simple, muraza kutwumva kuko ikinyarwanda kitakitugora cyane, ariko c'est très simple no kuganira n'umuntu ari we kibazo. Rero kuba yareruye wenyine akavuga yuko atazaganira, atazagira icyo avuga, nta dialogue zizova hanze zizozana amahoro bitamuturutsemwo. Rero coordonnateur yavuze yego c'est simple, ni ibintu byumvikana kuko nyine atabimerita, ari we nyine kibazo. Abakongomani bonyine bagonga kwishakira igisubizo. Ukurikije ibyo Tshisekedi yatangaje mu mpera za weekend ubwo yari muri kongre y'ishyaka riri ku butegetsi, nibivuzwe na AFCM 23 umuriro ntwaba ugiye kongera kwaka. Reka dubitega amaso, birumvikana yuko yanavuze yuko bagiye kuzaba bakurikirana aho urusasu ruvuye. Baramutse babateye ibo bazaza bakurikirana urusasu aho ruvuye kugira ngo bazimye ubwo rusasu cyangwa bacecekeshe izo mbunda zirimo zirabarasa. Ndatekereza yuko I think yuko nibaramuka kandi bongeye kubatera cyangwa bakoze icyo bashaka gukora, ndatekereza yuko bazareplika nabo. Hanyuma muri Uvira ho ntago hari umutuzo. Mu minsi yashize twabonye leta ya Kongo yohereza y'abacanshuro, hariyo abarundi, hariyo za wazalendo, n'ubundi h'imirwanira cyakomeje. Situation nk'umuntu ukurikirana yahari Uvira bihagaze gute? Ni ibintu bigoye muri no minsi, surtout ku bantu bitwa ngo n'abanyamurenge cyangwa n'umututsi cyangwa n'umuntu uvuga ikinyarwanda. Urumva biragoye muri no minsi. Niho ubu nyine ni nayo base militaire ubu nyine bagenda bambuka no mu Burundi kugira ngo babone inzira zigiye zitandukanye. Urumva ko na hantu hahuriyeho
imitwe myinshi harimo abawazalendo, abamayimayi, harimo FDLR, harimo ingabo z'u Burundi, harimo n'abacencuro benshi. So numvishije yuko twari turi kuri press conference ya Nyarugabo, harimo wenda bishoboke ko hashobora kuba harimo abaserbe, harimo abarusiya, hashobora kuba harimo wenda n'abatirk. So urumva ko hariho ingabo nyinshi zirimo ziritegura kugira kugwana. So urumva ko hari umwuka utari mwiza muri Uvira, ndetse unazamuka zaho plateau ya Minembwe no mu misozi miremire ya Minembwe. Urumva ko ntago byoroshe, ntago ari ibintu byoroshe. So intambara isa kuko turimo turanabibona mu Minembwe ho intambara ho irahari, uko bukeye nuko bwije bahora babatera, drone zirahora zirasa, za Soko zirahora zirimo zirabarasa. So hariho n'izindi ndege izo nonozi vyiyahuzi izo zigenda zarangiza kubombarda nazo zigahita zisha. So urumva yuko intambara yo iracahari mu Minembwe irahari. Uvira so wanabonye n'igihe baja gushingura Colonel Gisaro urura waguye mu ndege wahiriye mu ndege. So I think biracari bibi, ni nayo mpamvu wumva yuko zino nama zirimo ziraba kugira ngo bahoshe ivyo bintu. Ubushize twari hano n'ubundi muri press conference AFCM 23 igaragaza ko raporo zari zakozwe n'imiryango ivuga ko yaranira uburenganzira bwa muntu idashingiye ku makuru y'ukuri, ndetse n'izindi raporo zigenda zitangwa. Ubona hari igihe kizagera wenda amahanga agashyira ukuri akumva AFCM 23 kirwanira? So, comme nk'uburyo abafaransa babivuga, seule l'histoire nous en dira beaucoup plus, cyangwa histoire cyangwa amateka niyo azabitubwira. So I don't know, sinzi nimba bazakurikirana bino bintu cyangwa bazaheza amatwi AFC M23, dore ko inagwanira abantu barimo baricwa bazira uko baremwe. Turabyibuka yuko byabereye hano mu Rwanda, genocide yahabereye, so yakorewe abatutsi, byaje kugaruka amahanga biheza agaciro. I think histoire niza bitubwira, kandi wenda bazaruha bumve AFC M23 cyangwa ino cause irimo irabera M23 irimo irakurikira. Shema, tugana ku musozo, ubona iherezo ry'intambara ririhe? So biragoye gusubiza kuri icyo kibazo, kuko ubumva yuko President Felix Antoine Tshisekedi biragoye ko asubiza, usanga yanga no kuganira, usanga bigoye. So dutegereze turebe ibizava muri izi dialogue zirimo zirabera cyangwa birimo birabera Doha ndetse na za Washington. So wait turebe ibizavamo. Hari icyizere ufite cyuko bishobora kugira mu musaruro birabiganira? So ngewe nk'umunyamakuru sinatanga iyo point de vue, ntirinda cyane kuba cyane muri politique, ariko reka tubyizere, reka tubihanga amaso, kuko nabona abantu ntago twakenera kuguma mu ntambara, ntago byakomeza kubaho. So I think ikigira itangiro kigira n'iherezo, bizaruha birangire tu. Okay. Reka tugushimire Shema ku mwanya duhaye no ku busesenguzi tukoreye ku bijyanye n'intambara iri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa AFCM 23 ndetse n'ihuriro rifashije ingabo za leta ya Kongo kurwanya AFCM 23. Urakoze cyane. Murakoze cyane ahubwo mwebwe. So